tembu ya pilisa ukuba wawubulala ngabe kade safa ngiphelelwa ngamandla ngiphelelwa ngumoya izathu sokuphila sikho I'm shattered to the core I look around nothing makes sense nothing feels right no fighting spirit left Temba pilisa ukuba wawubulala ngabe kade safa Temba ubulala tembu ya pilisa ukuba wawubulala ngabe kade safa Temba ubulala tembu ya pilisa ukuba wawubulala ngabe kade safa Temba ubulala tembu ya pilisa ukuba wawubulala ngabe kade safa ukuba wawubulala ngabe kade safa Temba Kelly Khumalo ura ya bofelo ya thulaganyo ya kgolo ba gorogile yaanong ra isimolla e re tletseng ka kwano mo letsatsing la basadi re simolle ka go amogela Luanga Choba o tsogile sentle Luanga bosela mma ke tsogile re itumela thata gore o bo kgonne go katla go nna karolo ya rona mo letsatsing leno la basadi ke motlotlo go nna fa mma re leboga thata fela re tla re amogela gape le melebogang pitso tsogile sentle marona nya ke tsogile mo mosongone diaparo ke one matsogo a dirang diaparo tse ntse di kgabolafa ona ke a lebeletse wena Ntabi o siame no ke itshiametse motho ba re leboga thata gore bo gorogile go lebogile nna mosadi o ntseng ke bolelela maAfrika borwa ka ona re o mongwe ntse re basadi ba tsene mo temothuong ba seke ba inyatsa yaanong ka ba bolelela gore ura ya bofelo tla ba le teng le Nthabiseng Kgobokwe a tla gore tshwara sentle ka tsona dintlha tseo a fa tlhosa le ba bangwe gore o kgonne jang go iphitlhela a le foo go ntseela jang re emetse dikgang tseo Luanga ke simolle ka wena tle gore ha motho a akanya fela ba bangwe ba ba go tlhaloganyang botoka ne ke go bolelela le gore Braslion Anthari he o dumedise Luanga ke re o tla dumela a re motho o ke ngaka o itse gona nong yana moopedi ke re ha o fo se rangwane wa rotlwediwa ke eng gore o feleletse o iphitlhela o le mo o fetotse ha go biwa ka mosadi gore o kgona go tshwara fale a ba sa tlogetle a ntse a tshwere a ba ntse a tshwara se sengwe a ba tshwara se sengwe ga wa rotlwediwa ke eng go nna mosadi o kgonne go nna mabogodika ka tsela e ke a le rata lefoko leo mabogodika lefoko leo le ka boleng ha ke re boleng ke ra gore se mosadi e leng jwa mosadi mongwe le mongwe le ngwanyana mongwe le mongwe lotso lo sesadi ka jalo ga se gore ke kgethegile kampo ke special ke fela gore ba rotlhe re na le tsela e leng gore re itshupa ka yone mo botshelong nna nkare mo mminong mmino ga ka o kgetha mminong kgethile le ha ne ke nkaya kae o no tla nna o ntse o mpatla ko ke leng teng bona ke ne ke se kitla ka ba ka nna le kagiso mo pelong le mo moeng ka jalo bonga ke burile ka go bo a ke re wa itse ga ile gore ko sekolong go botlhale ene mo loagong le mo setsong se ke tswang mo go sone e ne le gore ka re o newa
ditlhopho di-option di le 5 ga o le botlhale o tla nna ngaka kampo o tla nna ke ne ke itse gore jaaka re bua gore pele ja serati ya me serati sa yone ke mmino. wa ya go tshela lebaka ko England mmino wa feleletsa ntse o le mo ka fa o tshwaragane le tiro ya gago o kgonne yang dilo tseno? Nkile ka leka gore ke tlogele bongaka ba ditshipi gotlhelele ka tsena mo mminong ke ra mmino exclusively bona fela mme ga di aka di a kopana ka nako teng ke itha gore jaaka batle ba bui gore the stars were not aligned nako ne se innocent gore ke re mmino fela ka jalo ka gore ke re tshwantse gore motho na ditlhokego tse di rileng tse le gore tshwantse o di tlhokomele ka jalo tiro ya me ya ngaka ya ditshipi e nkgontsha gore ke phele mo bophelong fa ke ntse ke aga ebile ke bopa ke ipopa jaaka moopedi ke sampane ke le moithuti ebile ga ke tlhabiwe ke kgala go bua jalo ke sampane ke le moithuti ebile ke dumela gore ke tla nna moithuti go ya go ile ga ke tshabe go nna moithuti thuto ha e felele thuto ya botshelo ha e felele tota ka jalo ke sampane ke ntse mo nakong tse le gore ke ntse ke khefusitse nyana ke sa opele ke ntse ke rupisa lentswe la me ka go ba ke na le vocal cord ga ke itse gore vocal cord ke nka Setswana ya left e paralyzed o tlo bona ha motho a na le stroke ka re tsama ka side le one ya me ke tsama ka voice vocal cord e one ke lemogile yalo ka 2012 so ke ntse ke rupisa gore ke itise gore o kgone go siama e re ha o tla o dire dilo tsa nnete wa bona ka jalo ka se sebaka ke utla gore ke tile sentle e seng fela ka lentswe kampo ka gore ke kwala mmino wa ka ga ke re jaaka mosadi bile ke ikutlwa ke le gore ke ikemetse jaanong ke a itshepa ke a ikutlwa gore ke tile ai man wena luanga yo a re fotele ka fo mojeng re tle re utlwe gore matsogo a mantle a ga Lebogang Pitso gore o dira diaparo tsa segompieno mme dikakanyo tsa teng o di tsaya o di tlhagelela jana thata mo setsong sa Batswana nka ro ka neelana ka le morago la gago le kana go nngwe dilo tse di go agileng gore o iphitlhele o kgonne o sutlheletse jaaka o fitlheletse mo leng teng ke a leboga o Smokopi nna ke mosetsanyana yo tswang ko Bodibe fela fa ga o fele tsoseng ke tsaletse ko Bodibe ke tsene sekolo ko Bodibe ha ke le 9 years o Smokopi ke ga ke roka ga ke a rutwa ke motho go roka kore ha ke ya ko sekolong ne ke ile go collecta certificate fela jaanong ha ke ntse ke tsamaya ke ntse ke lebella yana mo dingwageng tse tsotlhe tse ntse ke roka ka tsone ke na le 27 years ke ntse ke roka jaanong ha ke ntse ke roka gotlhe I'm a fashion designer yaanong ha ke ntse ke lebile o Smokopi be ke lebella ka fo Setswaneng ke re mare ga ise ke bone sepe se re gogelang se se tlisang motlokolo ka ha mo nakong ya ga jana wa bona gore le banana ba rona makgare ba ha tla go tsena mo lenyalong o kire e le fela gore a ke go tlabe ba apara seaparo se le sa bone sa Setswana yaanong ha ke lebeletse ke re no nka tlisa something fashionable ka Setswana ke ga ke tla ke akanya gore na re mogagolwane wo nka o gagola jang ene wa tla o gagola ai o gagotse o phatlotse yaanong gona nong ka mokgwa mo gagolwane wo o ntirelang ka teng ke iphitlhelela ebile ke le ko international fashion show ka mo gagolwane wena ko kae ko
last e ne e tshwaretse ko Mpumalanga mo kgweding e fetileng ne re le ko Eswatini he bathong December go na le fashion show ko Tanzania ha December ya go wela re tlabe re le ko Nairobi utlwa fela ke tlabe ke metse Batswana ka Setswana gore mo gagolwane fela o ira gore lekwalo la mosepele le tempiwa le beso stamp mo gagolwane o pagama nonyane ke ipotsa gore go dira ka segaeno go matlafaditse jang kgwebo ya gago go fitlha ga a go busetsa kgotsa go busetsa gore o tlholonto itempa lekwalo le la mosepele le fela go madi a tsena ntitlelele ke botse fela ya lo a tsena sentle ka gore re fa go rotloetsana madi a tsena o se mokopi go tswa fela gore wena o tla ka eng se sesha go na le ditwatsi tse ke di tshwereng tsa mo gagolwane hai wena o ile kgakala le ditshupana ko gape yo go na le dibeke ke di tshwere fale tsa mo gagolwane ke dira ditlhako tsa mo gagolwane tsa mefuta yotlhe kore sengwe le sengwe sa mo gagolwane se o ka tsamang o se akanya tse dintsi ke na le fashion show ka di 26 tsa August tse dintsi di tla tlhagella fo gore ga o le ngwana go na le mesese ya bana ya megagolwane go na le diaparo tsa banyadi tsa megagolwane banyadi la utlwa kgwedi e tlang ba ntse ba re romella ditale kgwedi e tlang ba gaitso le tshware mmeo le kgabeng le nne ba ntle go na le disholo a ke re wa itse gore mo batsadi ba rona e ne ile gore ga o batliwa ba tlebe ba go tsenya ka joko spele ele jaanong ke tla kitile ka cape fashionable ya Setswana ya bathini re sa sokolana le go batla joko spele o fitlhela ile gore mosha wa batliwa o tshwantse a apare seaparo sa ga bone se sesha se se mo dinakong yaanong nna ha ke ya go ampo ke tsala ya me ke a ke apereng o se mokopi go na le dishweshwe tse ke di dirang a ke re ole ke monyadi o tla be apere 2-in-1 skirt sa chikiza sa sekhatla tse sa trinkets jaanong nna ha ke le mosha nka tla jang ke tla ke khabile mo ke mong ya gagwe nka dira burukgwe go na le marukgwe jaaka bo ke bo apereng ka bo ka tshwanela mpha badima ka borato ke tswa ke ba botse ya o motlogelle bona se aparo se ke se dirang diaparo tse ke di dirang di basitse thata mo Setswaneng ke re ke ipela ka sega rona go botlhokwa ke khatla ka sega rona mo e leng gore le magosi ya gompieno ba apara mogagolwane go Lele's Creations hai no itse gore tshwantse re bone batho ba tshwanang le wena yana ba tshwanela ke go tshegediwa ka nnete banyalani kgwedi e tlang ditaletso tse di tswile le ba batla nyalanang ko bokhutlong ba ngwaga dikgwedi tse di tlantse ba tle ba go tshwara ha ba batla go kgaba a ke re tata re ka se kera ba tlogela gore ba go ntshe dinomoro tseo mo ba kgonang go fitlhelela gona re go utlwa yanong gore o ithutetseng boeledi o tsene mo dithutong tsa molao ha re he motho ke o le yanong o ko Masakeng kwa he batho motho ke o le o ko ditshimong kwa ko he bathong ke dikebitšhe ke di-lettuce yanong molao ona ke Nthabiseng Kgobokwe Nthabi wa tswa o itse keng wa re ha ke siame tsa molao go siame fela lerato la ka fo temothuong le teng gantsi ha ha o bua ha o le bale go totobatsa ntlha ya botlhokwa ba lefatshe ha o batle wena go tlogela ko morago ke bone le dipuisano tse dingwe tsa gago ko
ko di-radio stationeng mo makwalo dikgang lefatshe a ko o atolose ntlha eno o bontshe batho gore go botlhokwa go le go kana kang ba bangwe ba santse ba tlhalosa gore re ka le bona fela ra go dirang ka lona wa bona mo nakong e re leng mo go yone mme go na le batho ba ba tshwanang le wena ba ba kgonang go ka ba bolelela gore ha le le tshwere yana lefatshe le fitlheletse le ka dira thatologa tla ke tse tshone ke lebogele tshono tota sa ntlha tla ke re gona le di-industry tse di farologaneng tse e leng gore di phuthulela ditshono for batho ba ba farologaneng temothuo ke a itse gore ke nngwe ya di-industry tse e leng gore ga ise re di tlhaloganye sentle fa re ne re gola e ne e lomagantswa thata le go tlhoka go rutega ke gore ga motho wa gote o tlhakadule ke ha o le ko masimong nagana jaanong ke be ke re mare ha e le gore re akanya gore batho ba ke botlhakadule mme re ba tshepa gore mo mosong ka sefitlholo ebile re a lalela ke bone yewe batho ba ba botlhokwa re apere mesese ya di-cotton re itshasa letsoku lipstick vaseline re tshasa mahura ra phatsima re gata ditlhako ebile re kgona le go patela tšhelete ditso tsotlhe tse ke agriculture wait ke yone ra iphela se se wane se e leng gore ga ra se rutiwa tota ke go tlhaloganya gore ke nngwe ya industry e leng gore e phuthulogile thata lefatshe le botlhokwa ke khuma le ruri mme lefatshe le losi ga le ka ke la bela go thusa ka sepe ga o sa le bereki jaanong batho ba le bantsi ba akanya gore fa motho a somola ga akanya temothuo o tshwanetse o nnehele le pharapara ya lehatshe starting point ya sengwe le sengwe ke gore o somola bonnye ke irile molao mme ke lemogile gore ke thusegile thata ka gore go na le dionyana tse dintsi bo dikontraka melawana e ke tlholang e kgonang go ntsamaisa sentle wa bona industry ya ka e monate mo kopisi ka gore a o accountant ke a go hira a ke re tshwanetse o balance di-cabbage a utlwa a auditor ke a go hira a o engineer ke a go hira go thurikana ha le ha masimong ke ga gamang a o motho wa di mafaratlhatlha ke a go hira ka gore ke tshwanetse ke ntshe molaetsa e phasalatse batho ba tshwanna ke gore ba itse a wena o mongwe wa di-fashion ya ka Lele Creation o tlhoka motho o tshwana le nna gore ke go jala cotton ko masimong yaanong santse o ntlhoka ba bona nna tlhakadule yaanong industry ya rona e monate ka gore ga se gore rotlhe re tshwanetse re nne fela in the primary state ga ke re primary state ke ra gore ba ba tshwanang le nna ba ba disang ba ba tlhole ba lelekisitse dinku le dipude motshega rotlhe go na le levels to it go na le primary agriculture go na le secondary fa ile gore wena o tswa ko locationeng ya ka bompho ba badimo a tswa ko disabapong so go sena o pona leng la ha ile phatsanya cheese girl motho a kanya gore ke a go simolla kae o bore ao tsama go adima go bo mokopi kwa phatshanyana wa go adima re tsena mo di lease agreement rona ba ileng gore ga re tse mo dipopeleng re tshwere title deed di non generational farmers gore bo di first gen ya ka rona yana yaanong ke ne ke tlhagisa ntlha ya gore ke industry e leng gore e setse e tletse generational farmers ke ntlha e tletse borre ba bantsi mme go di phatla tse dintsi ke dumela le gore le ha go tletse borre ba bantsi malobale ke ne ke buisa ba bang ba tlhalosa gore le ha go tletse borre ke ba ba sweu ba bantsi palo ya bona santse e le go godimo thata gore batho ba ga rona ra tsena mme santse palo e le ko tlaseng yana ka go akanya wena o le mosadi wa motho montsho hey akanya nna mme ke morutabana re ke le podisa re tswa go di-uniting ke be ke tsena hela jana ke re bona ke a go tsena hela jana ka gore ko lapeng ga re tle re role halina ke be ke a go kokota ke ra gore ga ke bua ntlha ya ke go isomoletseng ke teng
ke be ke nna le tshono ya go buisana le basadi ba gole ke re nkadimeng ke tle ke re thuthuthu e be ba re ba goroga re tshwara ngwanaka e be re tsena mo ditumalanong gore nya nkadime fo nakonyana e rileng gore ke kgarametse gore yana yaanong ke bolelela ba e leng gore ba akanya gore ke ka rata go tsena mme ga ke na tshono ebile ga gona sepe go na le tshono ya gore o ka akanya mokgomongwe o aroganeng gore o tsene mo industry-ing ya rona ya wa itse gore keng hai re tshwanela ke gore re tle re golagane le mme Segofatso Motshubi yaanong le ena re tle re mo utlwe go tswa ka ko Fatso Interiors se tsa siame mo mogaleng ao mme Segofatso siame ke siame malekae ha wena o itse lentswe la gago le monate gore ke go bone le mo ditshwantshong gore mosadi o montle tota mosadi yo sa sa le ditiro tsa gago di ntse fela jalo ke a leboga o ka re tlhalosetsa ka Fatso Interiors gore le dirang e rotloeditswe ke eng Fatso Interiors ke interior design company le e specialize ka interior designing le home decor e tla ka tsela e nna ke le Segofatso ke motho o ratang fashion art batho ba pentang ba bopang so la ntlha ne ke rata go kokoanya dinepe ke re tsatsi ke nna le ntlo le nna ke batla go ipona ke ntse yana kgotsa ha motho a dirile nkgo ka nna ke re maybe nka epenta ya nna go di ka dira plompot na re bitsa plompot o ka tsenya maplomo mo teng ka kgadisa ka ene mo ntlong until this year January ke simolla ke roka yanong mesam so e tla ka tsela e o Fatso Interiors hebana ene re roka masamo re fetsa go release collection ya rona ya ntlha ya di-scatter cushion mo ile gore re iphitlhela le re tswa go ilo exhibita go Decorex last week go Sandton Convention Center yaanong ga go ntse yana a mme go na le ka gore dilo tse dingwe segolobogolo jang tiro e o e dirang gongwe nako nngwe e rotloeditswe ke ka ko lelapeng le o goletseng ko go lona no lebeletse ditiro tse mme motsadi kgotsa re motsadi a neng a di dira o bo kgona gore o tsweletse le wena lerato leo ha e sa le go tswa ko gae kgotsa ke selo fela se leng gore go nkwena fela ko gae o se dirang ke rotloeditswe ke mama ko gae ko Bodibe go na le mmebetse e di plastic Bodibe itsuseng Bodibe shale hai lona he banna ke ngwana ko Bodibe Bodibe fitetse ba gaetso yo he banna o mama o na le mmetse e logilo ka di-plastic ra kgadile ene wa roka di gartene maloba ebile na kgatlhegile ne ke mmeditse gore a exhibition ke a kgatlhwa ke go bona tseo a re kana dilo tse ne re ithuta tsene ko sekolo so ke dumelana le mme gare a se gore ga rena dilo tse di dintšha mo rona ke dilo tse e leng kgale re di dira ke gore fela mafoko a sekgowa ke yone anong a re confusang nna o kare ke seo se se ntšha kante ke seo se kgale re se dira go dila kana o dila yana mo leboteng it's part of interior designing le yone he banna go bonolo go nna mogwebi o ikemetseng ga go bonolo mara go bonolo dikakanyo di dintsi inspiration ntsi especially ko gae he banna nya dilo tse o itse ke ntshwantse motho tseneng le ko Bodibe kwa o tleng ka re ko Bodibe go dira ka matsogo go nnile bonolo ke lona le re blazer ka barutabana ko bone diloe ke kwa bana lona di etsa lona di tswa sentle o fitlhele go teriloge vaslapa monna vaslapa e tlabe gagametse fela lona tsa lona di tswa sentle fela ka gore ha e sa le bantle mo tirong e ya letsogo yo re itumela thata gore go na le batho ba ba tshwanang le wena yana mme re tlatla re tsenelela gape ka puisano ya rona nna le wena ke ipotsa gore o dira le ditlamo tse di tona kgotsa le mokopi fela a fetsa go emisa ntlo ya diphaposi di le 5 kgona go bitsa re a se gotlhetlo o bone gore o ka tlhagelwa ke mo ntlong ena a kitse sepe o kopanye mebala mme go bomalobane ke ruta batho gore ga o sa itse gore o kgete mmala o ntseng yang ka re nako nngwe o kry-e o kgatlhilwe ke mesamo yotlhe o sa itse gore o rekeng o lebelela fela mmetshe o nang le one mo ntlong
dikhala tse o reka a o na le mmetshe o moshibidu o reka mosamo o moshibidu o matcha le mmetshe o complementa mmetshe o na le one kgotsa ga o na le setshwantsho se o se pegileng mo leboteng se le blue o ka matchisa ka sone o reka mesamo e blue gore se matche setshwantsho se o lebelle gore a go a matche le pente o e pentileng mo leboteng ke dilonyana tse dinnyane tse re di rutang batho ga o batla gore meikagong o renovata re go bakanyetse kitchen ke mo ge re tsenelelang teng re go kgethisang re simola re botsa gore o rata dilo tse dintseng yang o rata modern designing gore yone ya sejwalejwale kapo ya setso mme o rile ene ke fashion designer ka gongwe nka mo kopa gore a ntirele di-scatter cushion tsa Setswana he wa bona lona bomkhaya yaanong umkhaya wa gago Lebogang Pitso a re wa naya kontle kwa a ya kwa dipontshong ba a kgona go bontsha lefatshe gore o dira tiro e ntseng jang wena a wane o tswa lwena mo Afrika Borwa kgotsa le ha e se fela mo e se go tswa ka naga teng mo nageng mo a wa tlotsene le dipontsho o ya go bontsha batho ka ditiro tse dintle tse o di dirang tse ga ise ke itse mme ke se le nna nka ratang go bona se direga ke tswa mare ke atle ke ka re ke based mo Gauteng ke na le go ya North West ko bo Mafikeng le wena wa kry inspiration ga o le go KZN wa kry inspiration bo Free State dikobo tsa Basotho le tsone ke bone o mongwe a dirile setshwantsho se se pegwa mo leboteng se sentle ka yone kobo ya Sesotho but ke dilo tse gore le nna ke batla go ipona ke fitlhile ko yo re ka itumela thata go bona o fitlheletse ko mankaleng ko kgotsa kana go ngwe le gore yaanong kwena o le o palame nonyane ya tshipi wa go bontsha lefatshe gongwe go bo fora kwa le go bo England gore ditiro tsa gago tse dintletse o khona jang re tlatla re tsweletsa puisano ya rona le basadi ba kenang le bona ba Luanga Choba Nthabiseng Kgobokwe le Lebogang Pitso le ne gorogile le ne o se go fatso mo tšhubi re tlatla re boela go gene ra re tshwantse re tse tiragatso ya ga Luanga Choba o re timile yona na tshwantse re ne le yona ha re simolla eno go a kgonagala gore o ka ya kwa seraleng kwa o re yana re tle re go utlwe gore o re tshwaretse ene le ka letsa robongwe ka ngwaga wa 1956 basadi ba balelwa go dikete di le 20 ba ba neng ba gwantela kwa Union Buildings go a go ipelaetsa Hatwe a tlhola malatsi a le robongwe ka ngwaga wa 1956 basadi ba balelwa go dikete di le 20 ba ba neng ba gwantela kwa Union Buildings go a go ipelaetsa kgatlhanong le melao ya puso ya tlhaolele e neng e beile go sotlakaka le go gatelela metsamao ya basadi kwa mafelong a a rileng Motsweding FM e gopola le go keteka mmogo bogatlhamela masisi jwa basadi bao re motlotlo ebile re ipela ka lona Motsweding FM konka bokamoso a ke utlwala oh yeah pina e bidiwa ba re pina ke Onchapa Gonzo ba ba sa itseng genre mofuta wa mmino wa me ke ubisa ke re ke Gonzo so Gonzo ke gore selo ga se tlhalosege sentle wa ntlhaloganya ka go bo ga ke rata go nna mo mapokosong ke mang a tswang ko Kgomokabeke ke ko Warrington ba ba sa itseng a re tswelele ka pinatle
Taliban Naging mabele Di khasa-khasan Nagari Aking umana Iyo Unja bagoso Unche pile Unja bagoso Aking umana Unja bagoso Unche pile Unja bagoso Anakimuna wakuisepa Esengbale bakuoka woka Uwaisi munamu Afrika Uisi kusi khadi Baibona Ankumalizo Hokaitu malulimi Aribula matale ataho Kalibati buleha kisene Ena ari Aki khubana iyo Unja bagozo Aunche bile gungu Unja bagozo Aki khubana ye Unja bagozo Aunche bile gungu Unja bagozo Kari unja bagozo Agazi ye Unja bagozo Getakana toho Niluya purma Irum dari kopo Ibitala lolo Unja bagozi ye Gazi ye Unja bagozo Getakana toho Niluya purma Irum dari kopo Ibitala lolo Unja bagozo Lagi mabere Khasa-khasani Ako yung kantalang Kagising kahit tirang Kung kagatapilu Lipat si buleha Itene Gozo Lagi mabere Khasa-khasani Ako yung kantalang Kagising kahit tirang Kung kagatapilu Lipat si buleha Itene Yay! Ke ena Luanga Choba wa rona ka leboga. o mongwe wa baeng ba rona ba ba botlhokwa mo letsatsing leno e a reng pina e Luanga ha o e tlhalosetsa motho e leng gore go monate ang ebile o le teng o kgona gore tlhalosetsa yona sentle o bo tshwere ba ko Warrington monna ko kgomo ka beke ko Warrington kwa go na le lefelo le leng le le bidiwang Rabaki ko Rabaki ya ke boleletse ke mayor ko teng re ile teng dikgang di tswile ka monga mmu Ene ke sa itse Warrington ke pina ke ka ga ke pina lerato ke pina ele ya gore
o bona motho bo kgatlhega e be ka re kgatlhego ke two-way street wa bona ke entseng he fela yalo e simple me Gonzo jaaka ke buile ke mofuta ke leina le ke itlhametseng lona sentlentle go tlhalosa mofuta wa mmino wa me ka go bo sentlentle ga ke kgone go tlhalosa ga go twe ke o tsenya mo genreng ke opela ka Setswana gantsi ga kere mme ga se mmino wa setso ene ga ke dumele le gore ke Afro soul ga se ke bone gore o kae o tsaya wa re o wela fo kae mme ke a dumela gore tsatsi le lengwe o tla feleletsa o kgonne go e batla gongwe ka simolola ka wena wa itse ke itumela gore ke re fela Gonzo soul ke utlwa gore leina le le ntshwanetse ka gore Gonzo ke slang actually mme le raya gore selo se le gore ga se tlhaloganyege ga se gone go tsengwa mo gare ga lepokoso wa bona so ke le amogetse ebile ke dumelela le ntshwanetse so Gonzo ke o ntšhapa Gonzo ke go fela gore wa ntsentsha e le gore ke maikutlo wa ikutlwang le o mo utlwelang a utlwa le ene re go tshwere o re rutile ra tsenya mo dictionary ra kwala lebogang o itse basadi ka nako nngwe ba bangwe ba ntse ba bua ba tlhalosa gore basadi ba tlogele go ikobonya ba bangwe ba tlhalifi baretsi ba thulaganyo e gore a mme ka nnete basadi ba ikobonya ha le gore ba ikobonya wena o le lebogang o batla go morago re mosadi o o se mokopi ke rata go raya mosadi ke re a ska e ba ikobonya wa bona mo morokong gantsi mo di fashion designing especially ba tlhagang ko tlase wa bona ha ke le mo Calabash mo le ke le mo paneleng batla ke le judge wa tlhaloganya o se mokopi o kre e le gore ngwana o le watla and then ha o mo botsa ka seaparo seo gore seaparo sa gagwe a se tlhalose wa bona mo gongwe o kre e le gore go tlabe go le thata go tlhalosa selo seo nte kwane o se mokopi re na le leleme la rona le leng gore re ka tlhalosa ka lone wa tlhaloganya gore o ska ikobonya ba bang ba feletsa ba faila because of ga ba khone go itlhalosa gore motho wa ikobonya wa bona gore na ha ke khone mamang wa bona go godimo kwa sekgwa sa gagwe sa lelemela nte kwane o khona go bua the panel dress ele nya khona go tlhalosa gore ditsetlana ka Setswana o tlhalose dikunupo tsele wa bona tlogela di button o tutubala o ira metlholo yotlhe o se ikobonye bua se gaeno tlhalosa seaparo se o ka se gaon ka se galona ka puo e o e tlhaloganya Sotho o Mozulu bona o ska ikobonya go bua merafo e kwa ntle ke itamogetseng yone o se mokopi gona le interview engwe ene ke reditse ya mongwe mme o tlhaga ka kwano mo South Africa a le ko Moseja a tlhalosa ka se ga bone wa tlhaloganya mongwe ho we mi ho wa bona wa tlhalosa wa tlhaloganya gore o ile kgakala ene o bua se ga bone wa bona ya nong ke re ba tswana ga ikobonya basadi ba ikobonya basadi isi ikobonyeng emelang ka maoto dirang ka diatla tsa lona wa tla wa e ba kgang banna amme wena re ka tla re lebelle gongwe wena Nthabi gore re netefatsa jang gore re fetola bokamoso ba naga ya rona re ka netefatsa jang gore I think se tona hela ke gore ga ise re ntse tshono tota go rupisa bašwa ba batlang re lebeletse hela bonnyane tse di re lebileng mme ga re tlhaloganya gore sengwe le sengwe hela jaaka farming re buile ntlha ya gore go tletse merahi e mengwe mme ke kganya generational preparation ke gore ga ke le ka go e tlhalosa ka Setswana ke gore ga e somolle hela ka nna e be ke re batla iponela ko pele ke gore nna Pula Madibogo ke ba akanya mbuo gore yo tlang mo pele game
a ba setsa itse gore o ira eng yo tlang mo morago ga gage a ba setsa ira eng ke tha gore ke tshono ya rona ya gore re simolle yanong re natlafatse re empowere re rute re rupise ebile go na le ka mokgwa e leng gore re tshwanetse re lebelele dilo ka teng ga ke tsamaya le bana ko masimong ga ba bona yana ba re yo ke ne ke ya tsa ba bontsala ke bana ha ba tsena ba re oh my goodness look at this is so rural ha gona network ha ba khona go tshameka ka ditlabakelo tsa bona ha ba tsena ba re oh no what is this bunju but ha ke lebella ke re ke tshono ya gore ba ruto gore bona bundu setlhare se se go bolelela gore phefo e foka kae se go bolelela gore o tshwanetse gore ga ile gore mollo wa tshuba kana o tshubile o timela ntlhefeng it's the small things o tlotla le tlhago ya go bolelela o itse gore ga o tsamaya jana o lebeletse lewa phego ya go bolelela gore go a reng ka gore o bona gore ditlhare di fokela kae o bona la gore ga ke tshela metsi a ya ntlhefeng a ke re ke dilo tse tshwanetse o di lebelele ga o tsene fela o bore ya a re bone ko pele e tshware fore ko bagwebing ra boa o reditse mokopi molebatsi mo Motsweding FM thulaganyo ke kgolo go ipelaetsa kgatlhanong le melao ya puso ya tlhaka le go gatelela metsamao ya basadi kwa mafelong a rileng Motsweding FM e gopola le go keteka mmogo bogatlhamela masisi jwa basadi bao re motlotlo ebile re ipela ka lona Motsweding FM konka bokamoso e ne le ka letsatsi leno Phatwe a tlhola malatsi a le robongwe ka ngwaga wa 1956 basadi ba balelwa go dikete di le 20 ba ba neng ba gwantela kwa Union Buildings go ipelaetsa kgatlhanong le melao ya puso ya tlhaolele e neng e gantsi ha re bua ka basadi go na le moeng o re neng re molaleditse mo bekeng e fetileng a ba bua sengwe sa gore basadi go santse go le kgakala ko re yang teng ka gore re kgone go tshwaragana re utlwane re gogele ntlha e lengwe go pala a ha o lebeletse kgotsa ke gore ke re basadi ba ileng gore go apala gore re gogele ntlha e lengwe re ratane re tshwaragane re basadi ba ba sa saleng re tsholetsane ba batlang go isa ba bang ko tlase ke ipotsa gore o ba ra o reng wena a gona le sengwe se gongwe le ka tsela ya mmino mo kgonang go ka bua le mosadi o ka gona gore tshwaraganang basadi o itse potso ke potse popota ka go ke sengwe se se diragalang mo ditšhabeng tsotletse mo merafeng yotlhe gore basadi re ratana go ganana ko tlase wa bona ene ke nagana gore go tlhoka go nna le ga ke itse gore ke ka Setswana go tshwanetse gore go na le a sort of paradigm shift e tshwanetse gore iragale mme ke dumela ke gore bothata ke gore re rutile gore re compete go tloga mo bosimologong jwa go nna mosadi ga ke re gore nna ke kgone go tswelela wena tshwanetse gore go tlase gore wena kgone go falana tshwanetse gore ke se ka fadola wa ntlhaloganya ke sengwe se le gore tshwanetse gore re buisane ka sone ebile gore tshwanetse gore re iphodise mo go sone wa ntlhaloganya mme ke simolola ke dumela gore mosadi gore a fole o tshwanetse gore a simolole ka ga ene paradigm shift e tshwanetse iragale mo boweneng jwa gago ka go ikitse gore power ya gago maatla gago bonatla jwa gago jaaka mosadi bo kae ka go bo ha o ikitse bule o itshepa wa itse gore ga go tlhokagale gore motho o mongwe o na le talente gongwe ya go tshwana le ya gago o nkgogale ko tlase tshwanetse gore go simolola jaaka go bue gore it starts in the inside ke fo go tshwanetse go simolole ke fo teng mme tshegofatso motshubi a ke re santse le teng ema ke batla gore ha re digela nna le wena
re digele ka ntlha e o ka re bolelelang yona e ntle e o akanyang gore go ya ka wena e bontsha mosadi wa mo Afrika Borwa kgotsa e tlhalosa mosadi wa mo Afrika Borwa. Ke go akanya o le ko dinageng tse di kwa ntle kwa go te o tlhalose mosadi wa mo Afrika Borwa wa go bara ore sa ntlha mosadi wa mo Afrika Borwa go di feta tso tsotlhe o maitseo. Rona as ma-Afrika Borwa re batho ba ba maitseo gore gone anong ke se ke ratang generation ya ka re e ka fitlha gore o seke wa itebala from bonnyane ba gago se o se rutilweng o gole o le ka maitseo o gole o na le discipline kana e tsena go gotlhe o nna discipline mo mmerekong o nna discipline di ko sekolong o nna discipline di ko gae kgotsa mo motseng fela ba itse gore ngwana ga moketekete ga re ka mmitsa re re gore tlhagetse ke se yana le yana wa kgona gore thusa. So mosadi wa mo Afrika Borwa is discipline and ga le ba le kwa tswang teng di roots tsa gage ga adapte sekgowa kampo se America a se tlisa kwane cause ke yone so sa nka se dirang gore re feleletse re timela o ka re yanong ga re itse re bomang. So re rata go adapta American style kgotsa sejatlhapi. So for nna mosadi wa mo Africa ga itebale kwa tswang ke ga itebale gore ke mang in terms of di roots tsa gage o disciplined o maitseo o montle thata se se dirang ga o ka gopola tseng wa nna disciplined either in your craft or go gae o kae o a go ya kgakala ka gore ga ke dumele gore le wena le ga motho a ka tana le talente e kanang-kanang ga sena discipline a sena maitseo a sena boikobo ga go monate go berekisana le ga o e kgakala go sa kgathalese gore talente ya gago e ditle go le go kae. Ke go utlwa sentle ga ke itse ke temana e feng nna Bible e na le go ntatlha go na le fela ha bua yanong kgopotsa go na le temaneng mo Bibleng e buang gore mosadi o montle le ha sena maitseo o tshwana le lenyena mo nkong ya kolobe. Moruti Matebe ke Diane sentse be le Diane sengwe Bishop Matebe ke ene a tlhaloganyang botoka no ha bua yana wena o sego o nkgopotsa temana eo mo Bibleng gore maitseo a seo le ha ditiro tsa gago di le dintle botho bo seo wa go tshwana fela. Basadi ba ka ke lebogile utlwa o se gore go fitlhela kae ko maranyaneng a boitapoloso ka bonakong yana pele ke kgaogana le wena? Instagram Fato_interiors, Facebook Fato Interiors, Twitter Fato Interiors. A utlwa ge re lebogile o tlhole sentle utlwa. Ke itumetse le sa le sentle. Re lebogile thata re go fitlhela kae Molebo? Mo YouTube o mfitlhela ka Motswana Queen, Facebook ke Lele's Creations and mo Facebook gape ke Motswana Queen. Wena Nthabi ke a itse sontse be le re tla kopana le di lettuce di cabbage di akere o bona nkuntse re re go sokole wena re go fitlhela kae? nna ke at Batswana Farms go tlhela mo maranyaneng a ikadileng go gong ke at Nthabiseng Kgobokwe le teng. Re leboga thata utlwa re tla go tlhola Maafrika Borwa lona go tlhole ka ko ba kgone go tsa matlhale mo go wena thotloetso go le gontsi ka ntlha eo e dirang rotlhe fela luang ka wena re go fitlhela kae? Social media ke sampana ke update go nanong ke baakanya mme ge mmino wa me o teng mo marekelong otlhe a mmino online o teng ha o ka batla fela luang ka choba go na le pina ba re ke Joko gape album ya ka ya ntlha 2013 ne le Luanga Who ke lebetse Luanga Who so mo marekelo ya mmino ke teng for a utlwa nya Maafrika Borwa rona re dirile go ntse go lekane re fela jaaka re ne re go tshepisitse gore re tla go tlisetsa basadi ba sa saleng mo letsatsing leno la basadi mo Afrika Borwa go ka go bontsha gore tse dingwe tsa dikgwetlo tse di neng di le teng tsa basadi ba ngwaga o le wa 1956 ba kgonne dikgoro tse di bulegile monna gona nonyana ke rona ba re mo diradiong basadi ba kgona go ithekela matlo pele ne le mathata mosadi a sa kgone go reka ntlo go to o mang wena monna o kae wa bona gona nonyana go bonolo basadi dikgoro di bulegile a re tswelleng re nne re kokote tse di ganang go bulega tse re kokote re skera lapa re lebogile thata go nna le basadi ba ba nang le thotloetso jaaka lona yana mo letsatsing leno utlwa
re itebogetse. re leboga thata batlhalefi ke ka mokgwa o re neng re tshwere ka gona re tle re tse seikokotlelo re pele re tswalle thulaganyo ye ta A yo teng a ke tse gore a o kgona golagana le nna fo ta A kgotsa o kgaka jana mo nakong e go tla bo le letsatsi la khunologo gongwe a sa kgone go ka mphitlhelela ka kwano ta A o siame a ise a dire dilo tsa teng fela a re tsamaye ka gore e setse e re tshwere nako e re neele fo seikokotlelo Tuesman batlhalefi re kopana ka moso re lebogile thata Gompieno ke letsatsi la bomme ba gana setompasi lesaqini sesimanga setompasi lesaqini iselonke e ne le ka letsatsi leno Phatwe a tlhola malatsi a le robongwe ka ngwaga wa 1956 basadi ba balelwa go dikete di le 20 ba ba neng ba gwantela kwa Union Buildings go ipelaetsa kgatlhanong le melao ya puso ya tlhaolele e neng e beile go sotlakaka le go gatelela metsamao ya basadi kwa mafelong a rileng Motsweding FM e gopola le go keteka mmogo bogatlhamela masisi jwa basadi bao re motlotlo ebile re ipela ka lona Motsweding FM konka bokamoso